ngipi bro ngip yang suha yang ngipi sa kadi ke YouTube channel di mentang ni dan halin ki bandai cepo Umroi airport nak kadau you village dia di katan kakam jonga kabangan hak bench mentang ande chua ha dari di dadap nak tu di kadam sa away ke jaka kabangan saya tu bat kam hadin ke akan next video masih tu di ngadan mentang bagi try jong kat sana. Oh no, ngade ko no em. Ta. But ngidan rohang ni but ipalog jongi. Hi. Ki video ki ba dang isa don ba mo. Ti kublai ba pila la pediang ba pila tre ba ni bu yang ni. Dang syong last moment ni. Pistat hadu banyak deh. Ish. Nak perut ni, pan drift. Oh. Apa siap buat? Apa syuk mah? Apa siap buat? Kedai tinggi lah. Poi hang ni ha mau lai, mau yong ha. Mau yong rim. Di setang kumba saupo minutes mah. Setengah tahu dah nyak pi. Arpau lah poi MP. Dah berke speed kat no finya speed 60 50 to 60 hang ni Namar ba batang poi bypass bypass dang suki hi mah 50 60 dang suki pala di pi dai nya no pi kan nya ngati poi syu ti mentangi la poi hang ni hadam viewpoint ti piklet ayo nam ta jonga ni pi ngam ong shu pi wan ra ayo nam ta jonga piklet ayo nam ta jonga aklet hai sini ubah koridor do oh ai tripod beli piklet ya lihat tripod dia kecil dia setai nano bang ngam export ti kumpi em persang kan kam persang sana pen export anda sila persang am pen sanang okay sa miss je tadi kasi Rio Tapi 4 jupai am sana sedam sad pas sen kong ta 4 jupai dam sad ra mana ba ang hadam sa mafi 4 jupai dam sad kemudian kami dah kan kasih sehari kasih sampai hadam saja nama beli ketika cakap cuma kai keba kering bahagian yang ini tang yang ini kasih dan jaga ro besar ni kena yang nangway nang aru na Jngai na ri nangway ro kering bahagian kamu mampai penyam ni kamu sibet ha penyam ni mana pengawan em ha pengawan hilang em tu pilih lang jumlah kasih flight nanti kap yang apa terlima oh nara ada banyak pintu transport oh lah bukan tu trolley oh cepat sih oi Mulai cerita Europe lah, saya lah ada sen pana, sen astina. oh ngalah ada menen apa Shillong hi SBI Aku layo menes ni. layo ha Menikah sa. Menikah? Ayo nak yang arut boy. Boleh. Oh. Bagi kan dep sa Europe. Oh, hab transportation ni dah pi le pi kwa ayum la na pinagam sa India mo kan sa European countries hi. Di kani kadeka pisa Euro. Hey. Namar makan apa? Dan? Dan likely. Pejo hele. Kar kau. Pi lah ban gas kan no. Hang tu berat. Dekat ni kamu dah pesan dia lah. Kat mana perai? Tadi lai puway haja plus 4% kan. Kat ni. Hoi. Santul ni. Hoi. Lai puway haja plus 4%. Kamu kat ni. Katu kasyong dor komba sipo knai kendai hajar sanspa.
Tang ini. Tang itu sepat tingkah setai lalu sepat tingkah sepat euro mah. Setai shane pada kedai kendai pusan sepat. Kendai aja san sepat kan. Kendai jasan spa. Itu isan pau shane setai shane pada kedai si saus hajar san sepat pun tu. Siapa tanya apa dia? Siu yang di bendai le. Di nga convert mo nga penkelan no syatan kendiat kan nama balai ada katampat nang tei la ada katampat dawan sani nga hablai bang syabang hapen iki pasport di tidak duna apa di kendiat kensai temo dengan syule private na pak tu di kuman syuang no pisa India habla sipun kumne syudu katu bisa Eropa tangkian Mencilak tak main letih tak. Oi, kerap te by flight itu. Dia si spa euro kan yang sepo aja. Si spa kendai aja san spa. Kendai aja san spa, orang sepo aja duna spa. Nama kadang kesengi bakiu dan kesengi bahyar kapisa. Ti mentangi lapoi hang ni ha snong Umroi. Ti setengah 2 minit lapoi airport. Stang sisin kabrem. Sin kabrem. Season kesam lapoi. Palat. Kasurak ti kam ayu mo. Kam da smoothan dei. Itu ngadang pensna kan? Pensna pisi ya. Malay. Sampai lah sistem kelahir. Mo yang MLA ni MDC ya. MLA ti sa South Snap. MDC ti Kangashin Snap. Malaysia. Ngan likai no. Shay. Goa. Ijur. Ikap goa. Jakama. Ikap. Ingat. Baju yama dangalan. Pen ni ngalara kini. I bag jong ah. Ngah nu tok kaptang tu pi. Ha? Hello parlog mentai lapoi hang ni hapo. Kading sun na airport kemudian hapo. Umroi di kani laju khat ka Shillong airport. Kan ka jutip kum ka Umroi airport iki yangi ki try muluk hendai yaki nongway pat hon. Ki sa ang ka Shillong airport. Kamakam na Shillong. Mo kadan hapo Ribay district. Bins kendu andala song po. Flight. Bye babe, safe journey. Sambil tu singi. Saya bah, dia biang-biang. Mah. Thank you babe. So take care especially. Okay. Sa siyang san sini. Tu. Na banda di por ba. Okay. Kapor ba biang. Mo. Hai. Bye guys, te kani ka video. I miss you more. Te guys, kani ka video ngan dan tang handle kan hania. Te nanis khmat pile ibe stang ibe marwai. Te sabahas ya support ya kai ni ka YouTube channel jangi. Kalau sedang I miss you tu susu. Pa pindang isu ki content ki babas. Lain dah ya. Day. Bye. Miss Take you. care. Okay. Ti ngala don hang ni hapo waiting room ti kete hang te kede ka flight ka bangin sa kyo mangiken. Ngade i second last ba di passenger last panas. Di hang ni ikan ka. Tiket. Give. Thank you. Dia nggak dapat yang ni ka. Ayo ka tiket ke Bandung. Dia ada tu Bandung sahang ni kan. Window. Window. Yes sir. Hi, good afternoon. Window.
Seat number sir written on top. It will be on your right hand side window seat. Thank you. Tingnan yo kan ka 60. Uncle may window ka hai. Enjoy. Thank you. Dia ada buat ini kita akan drum shopping. Tengok yo dah ka window seat. नमस्कार हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारी नई सेवा अब पहले से सरल और बेहतर हो गई है। अगर आपने स्नैक्स बुक किया हो और सीट बदली हो तो कृपया हमें बताएं। सर्विसिंग स्नैक्स पर पहुंच गए हैं, अब आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have arrived in Kolkata. You have to use your mobile phones now. Thank you. Lalu ni bat ngalayo. La banjit mah ya ka. Jaka syong number 4. Dan beliau ibu lah syui yang amoi-amoi gitu. Lah syui yang aku beli amoi-amoi buat ngahap le. Tadi nak syudong. Lalu video shooting. Try editing. Namar kat ban koi syilon nang slam at tadang ayo mansani te kasuk ila nang ban ide di hendai lada ngam yo sen no kloi dia dan ham ape do da koi sha yeng hi ti khuble parlok sa shisian ngala poi han ni hakala destination janga mentakasni hapo delhi but kalalong kasi kabat thaj bahaya hakaba ngala syong altli ki flights but altli ki jaka mo bangan poi na do na Shillong hang ni Delhi ban ngalayo ikini kita jonga but dia menta marui ngan haban let klem don lang mo pi mo be ti ngang scam ba ka jingwan jonga shani kan long ka basi so ban ngan poi pat di sa sha ubai pat ka jaka ka ba ngan lej la ka jong ka kam lam bat ngan pendep la ka jong ka kam ti tangga tu hi parlang ngan pen ko noi kan ni ka video ka jong nga menta ka ski bat snubha banya like share subscribe bat dia sampai joi ki videos ki ban sa pen mi